Towar ka bideda jo inglong ke dora tatum kisung nang. Jagriti Football Ground Beng Nobel along second Khatkati Super League ke patu ke checkpoint. Second in the Ramanathar Football League 2024 Football Championship ke pamanpon. Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum development pualong amai meeting along kaningje kuansi atokanu development kelelo sonsi towar nang jipuluti aprang muni da pram dam nang lang Kachari adim school nang ji pusitami aprang muni da pram dam nang lang dolong nang ji pusitami lata aprang dam nang puluti Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke Japan atum development konatsi kedo langdam sina Patumini Pine Kora Ketom GTA Cheklo Lakhain Kora Ketom Darbaguri MEC constituency Kaparlo Upper Diary polling station Angkang Artubong Aratatum Kimika Videda Joki Sung Tektik Sik Dolo Kedam Tangapora Hutkarlitang Kakrong Pipi Kesu Deda Jok Sekachelang Jia Panwanlo Ponta Akia that Gavideda Joki Suabang Kebat Uwa Jok Patumi GTA Cheklo Ni Pine Kora Ketomani Ke Alang Likarlitang Kakrong Pipi Halloween Adim Sangtatsu and Damjilo Monta ahem kache ponji aphan towar kahino parpega jok gari pen mate ambulance pen ponsi towar kahino thektek ajok toware bank pen ke char chong ponang koklo lasi rong teke pen langthoi thepi kache leng atowar nang selam pia sonte puse rong ara datum Dwarbaguri MEC and Part Education EM Richard Tobi aphan kachuning report lapen ke Bogwajan MLA Dr. Numal Momin aphan pusitami chuning report kisung ke phodet mate Karlitang Kakrong Pipia support Don Rong Per Perangkia Tingno Nangapachini Dona Lamsile Arjusina To nilitum pini hospital pen nilipe panchebalo sige chilang pen non la dak habidalong penansi ington ko lo yo dak pen ke ko ani yo ke hello nilitum sari ghonta 5 ghonta sinitum charchong ponai kasi sarkar kachari pon mate Karbi Anglong chari pon ki ding ham same chuning rilo la haya ki sung pen ke jogi pha nangle tum ngra vek tha athema tawar ka pen jok nili tum la buson si phu nang bom lo kedam ta sami phu bom lo akonon ta la son sip chitong thu nang le lo ya nili pe phanon chi pon ta nili tum ka char chong po ta cbc koi ki ding ham pha chuning ri par pik lo nangle tum la hai stami nangle tum nang chilang on tha pusi chuning ri lo nili men the hon rong par arong neli rong ke dak plong toron ro Plasonsi ni phain kora ke thomani lakha Incorasi Border constituency Kapalo Jagriti Beng Nobel Patu Aklamanong second Khatkati Super League ke patu pon Plasonsi bangso second Khatkati Super League ki bipon laki let sartheteron na pen let silong bongrum Atuman men pensi bipondo lapen labang so kapatu along aluhiaman pengpen nang chitong dun kasa along Athletic Secretary in Charge Rajan Rong Pilapen Khatkati Sport Association Maipu Rajbu Teron lapet ketikiding atum sitamit chitong dun lapen opening match ke patu pon laki Beng Nobel Jagriti FC Dongkam FC atum angbongsi patu pon Bangsa patu ponlong Beng Nobel Jagriti FC atum kithek cheta jok alang litum goal play pen chepahai ponsi khela bang samjin pen pajut pondo Bokajan pen long sing timong report Northeast Bay News Namaskar আগত মোৰ ফালৰ পৰা খটখটি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা আপোনাবিলাকে প্ৰেছ বৰজান প্ৰেছ ক্লাব পৰা ইয়ালৈ অহা কাৰণে সবক আমাৰ এই খটখটি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ওয়েলকাম জনাইছোঁ আৰু আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই খটখটি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এনে প্ৰত্যেক বছৰ খটখটি সুপাৰ লীগ বুলি পতা হয় কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা মেমৰিয়েল ট্ৰফি হিচাপে আমি ৰানিং ট্ৰফি হিচাপে কন্টিনিউ কৰিছে ইন দ্য নেম অফ লেট সাৰ্থে তেৰণ আৰু লেট শিলং বংৰুং সিহঁতৰ নামৰ পৰা আমি ৰানিং ট্ৰফিটো আৰম্ভ কৰা হৈছে যোৱা বছৰৰ পৰা কাৰণে যোৱা বছৰ ফাৰ্ষ্ট
আমি এই দ্বিতীয় এবাৰ পতাটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আমি এই খটখটি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এই ক্লাব পতা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি ভাল ভাল প্লেয়াৰ ওলাই পেলাই আমি অল কাৰ্বি আংলং ইণ্টাৰ ক্লাব লীগত আমি যাতে যেন ভালদৰে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰি পেলাই আমি জয়যুক্ত কৰি আহিব পাৰিম বুলি আমাৰ এই এটা ভিজন ৰাখি পেলাইহে আমি এই খটখটি ছুপাৰ লীগটো ৰখা হৈছে কেইটা টিমে জইন কৰিছে আপোনালোক আমাৰ ইয়াত খটখটি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰতে গোটেই মিলাই পেলাই আপোনাৰ 8টা ক্লাব আছে এফিলিয়েটেড আণ্ডাৰ খটখটি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন এইটো কাৰণে বাহিৰৰ পৰাটো নাই উইদিন খটখটি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰতে এফিলিয়েটেড হোৱা ক্লাববিলাককহে আমি নিমন্ত্ৰণ দি পেলাই আমি এই খেলটো পাতোঁ আৰু প্ৰাইজ মানি হিচাপে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো আমি 10,000 ছেকেণ্ড প্ৰাইজটো 7,000 তাৰপিছত বেষ্ট টিম হিচাপে আমি 3,000 যোৱা বছৰটো আমি পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে আৰু এবাৰো আমি সেম এইটোহে দ্বিতীয়বাৰো আমি এইটোহে ৰিপিট কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে কেইখনমান খেল আপোনালোকে আয়োজন কৰিব খেলটো পুৰা গোটেই 7 days মান চলিব আৰু প্ৰত্যেক খেলতে কিবা মেন অফ দ্য মেচটো দিয়া হ'ব ইন দ্য মেমৰি অফ লেট ই ফাংচুপি আৰু ইন দ্য নেম অফ লেট কাদম ৰংপিপি Chitia Chikloni Pankora Hini Pining Surini Rankora Pliasan Kana Parman Langper constituency Kapalo, Era Gao Romana Toyalo, second Inter Romana Toy Football League 2024 Angnung Kitipon. Lasso along Kaje Po a team Amen Laki, Romana Toy, FC Lapen, Ram Terangarong, FC a team at Tumangbong Sangdung Kiti Chipopondo. Lasso Kapatupon along Anong Ek, Kapang Dakponke, first prize, Tanka Suripo. Trophy second prize ke Tankasuri ke thom trophy pajar pono laso second inter rong manathoi football league 2024 kapathu ponalong final match angdung kiti 6 goal pen chepahai pon lake rong manathoi FC a ati matum mesi chepahai pon se first prize ke chengsianong eta chepalong pon laso second inter rong manathoi football league 2024 along chepatir pipon lake rong manathoi FC Era Gao Atumpet Chelangsi Era Gao Youth Club EYC Sangti Langso FC Lapen Star Diamond FC Karlitang Angelita WPHR President BJYM Sabas Lake Thena Chetang Dunsi Labangso Second Interrong Manatoy Football League 2024 Anglung Kiti Ponalong Kapathu ke Haipon Anong Ita Pipa Jerpon Si Labangso Kapathu Mission Pen Pajut Pon Bolongo Majipen Joakim Taru Report Northeast Pay News On dun na gol ke 6-0 Komara atum mensenang tum pini ang dum giti kacapoi lo. da ramterang bitim nang se pini final victory la Ala panang tum abang ke. tengge rong manat pai team Ke wang gilang nang tum la langther angkang lo kadi. Langther angkang along nang tum. Ason akhala ke do along tamanang tum. Ano se bor idun lang mala penako non owi kimi dan ko pini message ke pi kantung dom lalan tum kaprek long la non ke wang jilang along se kami tum tepat sudim han bol ikon la ten tum do gawe la non players tum dai ani wang dan tum practice pen ituma akibi tum akibi tum han dan tum kan pon bom la Charlie la football kami apa nang tum kacalung dolo labang sung practice bang running cut po running kan hai kon hai lep po san lo nanti dulu inut dua sap kon kan inut bornang nam po penjalsi san dulu nanti lah itu pini cepalongan lo keputusan nanti soal lo nih garong ini ningarong pian lo binar ke dam ji ge kan kaddo ga we rong kan sop ahil zume pen kuan cepat duk sih lapel labang cepat dulu kaddo ga we players pen hanpon begini juru lo pini dak press club press teman pini dak amen ke sini lapde delo setame
kurang tu pilih dah nang itu tong lun lapan pini la so anglung gitu long la inta rong mana thoi second inta rong mana thoi football league ko kibi pon aktif pi bang la lo je non kerami o mi tu man se nil tum la so pan mo batte pi pon lo aben la so along mane organize no na ka ceradun kedo Eragong FC rong mana thoi FC sorry lapen Eragong youth club lapen Star Diamond la bang da terang rong lo lapen du thulang sangtik lang so la rong club ke thom pli ben sin ni tum la so football league bang ni tum bi pon lo o ki mi tum phan aprang koson si pawan boning ma ko aktif bi ben sin tum la so league bang bi pon lo Komentu men sila bang so ke pachu di pon ang itu. pining pen ningkan hini lo last tuning pen sini tum la so league bang full football league bang bi pon lo la pen pining bang hini yang deng an lo apen sinon kaprek ke bang min morning sitame la so alik football league bang la son sini litum mane un an ke bori pon popusi mane so club kadu ke rong penta litum bori pon lo apen non ko du thulang litum non ke bang mi ko football to league ki bi pon ji du thulang